Sledimo pamćenje od čelika palestinskog pesnika Mahmuda Darviša. Ovo je Sumud Srbija, a vama govori Gojkovica. Posle završetka srednje škole, Darviš se pridružio Izraelskoj komunističkoj partiji Rakah, koja je tada imala parolu sa arapskim narodima protiv okupacije. Rakaha maskulinum je leksikalizovan akronim Rakah, Rašima komunistiti Hadaša, nova komunistička lista. To je palestinsko-izraelska komunistička partija koja je obuhvatala odvojeno krilo partije Maki, osnovane 1947. inače produžetka palestinske komunističke partije, osnovane 1923. godine, a primljene u Internacionalu 1924. Rakah se od Makija izdvojio 1. septembra 1965. zbog razlaza sa drugovima koji su bili cionisti. Rakah je okupljao veliki broj Palestinaca kojima je to bio jedini dozvoljen način udruživanja. Njima komunizam nije značio ideologiju kojoj se priklonilo zbog ideala, već jedini pojam pod kojim se mogu staviti i kolektivno javno delati, pružiti otpor. Darviša su prozvali pesnikom otpora pošto se arapski svet upoznao sa ljubavnikom iz Palestine. Ova pesma je čest predmet muzičke obrade, a posebno je zanimljiva portugalska izvedba. Pesnik otpora Darviš je postao veoma rano i glas o njemu se proneo ne samo Palestinom, već diljem arapskoga sveta. Kao član pomenute komunističke partije, Darviš je radio u medijima stranke kao što su Al Ittihad i Al Džadid, koji je jedno vreme i uređivao. Al Ittihad je nekadašnje glasilo komunista na teritoriji Palestine, a sada dnevni list na arapskom koji izlazi u Hajfi. Al Ittihad su osnovali Emil Toma, Fuad Nasar i Emil Habibi, koji je bio urednik do 1989. Prvi broj je izašao 14. maja 1944. Novina je bila izdanak Nacionalne oslobodilačke lige u Palestini, a od septembra 1945. izlazila je u ime Arapskog radničkog kongresa. Britanske vlasti su je ugasile februara 1948. a obnovile 18. oktobra 1948. Novina je u nekim krajevima bila zabranjena, na primjer na zapadnoj obali. Zbog članka Korejski rat iz 1953. Al Ittihad je zajedno sa Kolhamom, srodnim listom na hebrejskom, zatvoren na 2 nedelje od strane onog što se naziva Ministarstvo unutrašnjih poslova Izraela, a uredništvo se našlo na sudu. Al Ittihad se od 1983. pojavljuje u Hajfi kao dnevna novina na arapskom i u vlasništvu je Izraelske komunističke partije. Al Džadid je glasilo komunističke partije Rakah, koje ne treba mešati sa magazinom Al Džadid koji izlazi u Sjedinjenim Američkim Državama i bavi se arapskom kulturom i umetnošću. Kako komunistička doktrina podrazumeva društveno angažovanog autora, socijalno buđenje i podizanje svesti o slobodi, mladi Mahmud i njegove arapske kolege koristili su sav arsenal ideologije svoje partije i u potpunosti, kao u svim komunističkim zemljama u to vreme, agitpropovali u okolini Hajfe. Pesničke večeri koje su organizovali po selima obilovale su na izgled socrealističkim temama, a u istinu su bile izdanci neoromantizma u arapskoj poeziji onog doba.
Osobeni al-iltizam u zajednici koja je jezički, teritorijalno i administrativno izolovana od svoje nacije, delovao je podsticajno na rasejani palestinski narod, naročito kada su iz okupirane domovine počeli da pristižu glasovi o merama koje cionističke vlasti preduzimaju ne bi li se sprečile najobičnije pesničke večeri u nekom palestinskom selu. Al-iltizam je tip angažovane književnosti zasnovane na socijalnom realizmu, kakav je u arapskoj književnosti posebno zastupljen posle 1948. posebice u Siriji, Palestini i Egiptu, te Libanu i Jordanu. Sirijski novelist Hanamina se, na primer, programski odriče umetnosti radi umetnosti i piše isključivo angažovanu prozu.